Ekitabo kya Yobu eshura y'okubanza. Okuhikyerera kwa Yobu n'obutungi bwe. Omu nsi ya Uzi hakaba harimu omushaija orikwetwa Yobu. Ogwo mushaija akaba ari omuntu otiine kabara kandi ohikiriire, owabaire atiina Ruhanga akeetantara ekibi. Akazaarwa aboojo 7 n'abaishiki 3. Kandi akaba atungire entaama 7,000, engamira 30, enimi z'okuhingisa 100, ebuguma z'endogoya 500 n'abahuku bingi munonga. Nahabwekyo ogwo omushaija akaba ari omushaija rugambwa orikukira abashaija boona ab'omu nsi z'omu burugwa izooba. Kandi abatabani bakaba bakunda kuriira obugyenyi omu nju ya buri omwe ah'izooba rye, kandi batuma ahari banyaanyabo bonshatu kwija kurya n'okunywa nabo. Bwanyuma ebiro byabo eby'obugyenyi bikihwa, Yobu abatumaho kubeeza, aimuka kare omu kasheeshe atamba ebitambo by'okwosya ebirikwingana n'omubaro gwabo boona. Ahabw'okuba Yobu akabagira ati, obundi abaana bangye bakaaba basiisire, bahemukire ahari Ruhanga omu mitima yaabo. Okwo nikwo Yobu yabaire atwaza obutoosha. Sitaani okugaya okuhikyerera kwa Yobu. Izooba rimwe abaana ba Ruhanga bakiija kwemurika ahari Mukama na Sitaani yabiijamu. Mukama yabuuza Sitaani ati, noorugahi? Sitaani yamugarukamu ati, ninduga kugyenda omu nsi n'okugizengyereramu. Mukama yagaruka yamubuuza ati, ebyo wayetegyereza omwiru wangye Yobu, ko hatiine mushaija orikumosya omu nsi, ko hatiine kabara kandi ko ahikiriire, omushaija orikuntiina kandi orikwetantara ekibi? Sitaani yagarukamu Mukama ati, noogira ngu Yobu akutiinira busha? Tiiwe omurinda embaju zoona, we n'enju ye n'ebyatungire byona? Okaha omugisha ebi yakozire n'emikono ye, kandi wakanyisa ebyatungire byona. Konka hati gorora omukono gwawe okore aha bintu bye byona, naija kukwehakana butunu. Mukama yagira Sitaani ati, reeba, ebyatungire byona biri omu bushoborozi bwawe, konka we otamukoraho. Atyo Sitaani yaruga omu maisho ga Mukama. Yobu okumarwaho ebye n'okufeerwa abaana be. Izooba limwe abatabani n'abahara be bakaba nibarya nibanywera vinyo omu nju ya mukuru waabo. Entumwa yiija ahari Yobu yamubikira eti, enimi zaaba nizihinga n'endogoya niziriira aha rubaju rwazo. Aho naaho abasabeya bazeeshukamu bazinyaga, n'abariisa baazo babiisarurara, n'inyenyenka owahonokaho nkiija kubikubikira. Ku yabaire naakigamba, endiijo ntumwa yiija yagira eti, omuriro gwa Ruhanga gwaruga omu iguru gwayosya entaama n'abariisa baazo, gwabicwekyereza, n'inyenyenka owahonokaho nkiija kubikubikira. Nawe ku yabaire naakigamba, hiija ondiijo yagira ati, Abakaludaaya biija omu mitwe 3 bayeshuka omu ngamira bazinyaga, n'abariisa baazo babiisarurara, n'inyenyenka owahonokaho nkiija kubikubikira. N'ogwo ku yabaire naakigamba, hiija ondiijo yagira ati, batabani bawe na bahara bawe baaba nibarya nibanywera vinyo omu nju ya mukuru waabo. Omuyaga gw'amaani gwareetwa omu ihamba gwateera embaju 4 z'enju, enju yagwera abo basigazi baafa, n'inyenyenka owahonokaho nkiija kubikubikira. Yobu ku yabihuriire yimuka, yataagura ekijwaro kye, yamwa ishokye rye, yajuumara ahansi, yaramya naagira ati, nkaruga omu nda ya maawe ntiine kinjwire, kandi nikwo ndigarukayo ntyo. Mukama akampa, mbwenu abinyihireho, iziina rya Mukama risiimwe.
Omuri ebyo byona Yobu tarakozire kibi n'obu kwakuba okubarura Ruhanga okushobya.